ino niyambikite mitaratara ya kwagirithia urimi wa nyanya kaunti-ini ino ni mwerekeraini wa giceceni kia iganda cia urimi na kiria gitanyitwo gukorwo giiako mwena uyu arimi kuma ikundi makiria ma 60 kugerera mubango wa wezesha ni maikoretwo makigunika na mubango uyu kuria mateithitio gwaka greenhouses undomwe na kwamukira mbegu akara gukorwo makiamukira mbegu kuringana na gavana wa kaunti ino wa iguru augite ati arimi niyo mekugunika na mubango uyu na njira nene. Kirinyaga niyo ikoragwo na nyanya iria nyingi muno makiria Kenya ngima na tukinyetie tani 65,000 tons. 65,000 tons ni ithu tukoretwo na bemwe Kenya na project ino ya wezesha ni tuteithitie arimi aingi a nyanya na tukongerera seedlings milioni 1 na ngiri 100 na tukahanda seedlings icio mugunda wigana eka 100 ria 22 na tugakorwo ni tuongereire nyanya iria irakurio Kirinyaga na ngiri 11. Kurima nitukoretwo twikuo na tukoretwo tukirima nyanya makiria turavotire kurima wega ya turaheirwo teithio ni county government mwena uyu konie greenhouse technology mbega muno nundu ukurora ugu ni controlled area kogu ni tumaga gukuria mimera throughout the year ona rira gutina rira rega na tugakorwo tugisucceed. Ucino ni tuteithitie tondu ni rita ritu ria mbere kurima nyanya tukone vana ogwe vana na kuringana na turatarajia ni nyanya gukorwo ina maciaro maingi. Wonire niturona Kirinyaga ni rathi na mbere kiongagirira nyanya iria irakuria ni tubangite gukorwo ni turaka factory ya guthia nyanya ici niguo nyanya iria itaragurwo iria tureta cia table ta ici turendia guku thoko-ini icio ingi igakorwo ni iratwarwo githii-ini igathondekwo ta tomato paste uguo kana product iria ingi thondekagwo na nyanya niguo tutigakorwo ati arimi aria marakuria nyanya ni marate nyanya ta nuthu iria makoretwo makuritie ni undu wa thoko kwaga. Advantage ya ino technology talute ni nenda itaga seed bed ya tiri katuge ndandikite ndakorwo na anake o baire bawira currently ndina andu makiria ma 7